खुरमजरी ISTV के पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम ओक्चरी नसीगी मरुब पाउदा मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट महाराजा बोधचंद्र बुनमदुना सोई तौहन खिबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना सना कोनुंग यावना मफम तराग तरुक्ता थोरम पांगथोखरे पुंगदोंग बमदा लौमिगी नुमित पालन थोरम पांगथोखरे अमदी सोलासानपुर यामलब नुपीसिंगना DC बंगलो मवांगदा खोंजंग संगसिनख्रे DC की एस्कॉर्ट गाड़ी अमा थुगाइख्रे मोरेदा वांगांगदब यानिंगदब खोंगसत चखरे हौजुक पाउ सदोन पिजरी लिसिंग समापन निफुगमापन के सेप्टेम्बर के कुनगमा थोइदा मणिपुर के निंगथौ बोधचंद्रबु शिलोंग द कौरगा नमदुना इंडिया दा तिलहननम खुयक लौखिब नुमित निंगसिंगदुना मर्जर एग्रीमेंट अदुबु यानिंगदब फोंदोकपगे थरम कोलिशन फॉर इंडिजिनियस राइट्स कैंपेन मणिपुर न सिंदुना सना कोनुंगदा पांगथोखरे मणिपुर की निंगथौ लक्ष्यम सना जावबना मालेम पुबा पाखंग पाफल स्टेट फ्लैग लम अमा चिंगथादुना सरुक याखिबसिंगना मर्जर एग्रीमेंट मियाम ने यानिंगदे हैब खोलाव लाउखी सना कोनुंग की फमनाइबसिंग कोलिशन की थौपुबसिंग कयासु सरुक याखी सना कोनुंग उत्तरा संगेन के एडवाइजर पुयाम तोमसाना मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट महाराज बोधचंद्रना इंडिया द सिनरम लिबसी सुपनगी एडमिनिस्ट्रेशन खक्तनी मरमदुना मर्जर एग्रीमेंट असि फजन पादुन नैनब मथौ ताई ngasi इंडियाना एडमिनिस्ट्रेशन दगी हेंदोप थबक कया तोरम लिबसी की मतंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस निना कॉन्स्टिट्यूशन ना तौहन्ननबा सुप्रीम कोर्ट तसु लिसिंगनि तनादा केस अमा थांगतुना लेरिबनी कोलिशन फॉर इंडिजिनियस राइट्स कैंपेन मणिपुर की वंगांग लोई निंगथौजा लानचाना ngasi गिनमित असि पुन्ना खमिनदुना मणिपुर के तुंगलम सत कन्ननबा खुंदामिनरबा फुरुप सिंग पुन्ना अनोबो पोवारी अमा सेमनबा वासक लोमिनरसि अनोबो पोवारी अमगी लातम यानबगी पांदम दा था अमा सुमना पांगथोकदरुबा थरम मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखी सुनम लेंगाक अमा पुशलकिबा अदुना मणिपुरदा नसी फावबदा डेमोक्रेसी अमदी डेमोक्रेटिक राइट से मियाम द फंगदना लाकले अरोइबदा हाइबा मर्जर एग्रीमेंट असिगी मतुंगा अखोइना इंडियन अमो ओइना अखोइना याउरे हाइबा तारगसु अखोइना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन चना पथापसे सेवा मतमदा फ्रेमिंग तोबो मतमदा याहुदबदुना मणिपुर की मियाम असिगी मणिपुर की मियाम हाइबसिदा फुरुक मचा 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 मयांगी अदुगा मणिपुर के चालबा मोंगा फुरुक मचा सिंचिना मंगदेगदबा मकोगी निंगतंबा मकोगी अपांबा इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस मयाम से लोनम कॉन्शियस नंबर सोओमा हाइबा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा मयेक सेना पलमदबा अमदी मदुर पलनब खोलेतिदबा अदुना नसी फावबदा फुरुक मसेन उखटनबगी अमगा अमगा लाना उदबगी सिगुम्बा टेंशन से लेरिबनी निंगथौ लसेम सना जावबना ngasi नुमित असि कांगलेसा सिंगिदी अवाबा दुगा सना कोनुंगी ओइनदी अमम नुमितनी असुगम नुमित असि सना कोनुंगना सही यांखैरोम थरोम अमा ओइना पांगथोक्तुना लागली मणिपुर इंडिया दा तिनखिबासि मणिपुर दा लेबा मियामनसु यामना तिनिंगबगी असोइबा लेखी हाइबा इराल अमदी याजबा ताबनी हाइखी मसी मयाम थिंगनबा अखोगी लेजरबा एतुसु लौथोपिगरे अरे होजा मु नौ तब हाय मतम दा तोंगान तोंगानबा अयन अपन मयाम लाकना अखोई फिबा मामदा लेगरे अदुना सेंग हायबदा भारतदा अखोई सी यावजरुबसना अखोइना नुवाइगनायना खलुबा मयाम दो मसीदी कई पोलोनबा अखोई से समना हायबदा अखोगी करी हाय पाइपुरी पाउलो म लेबनी अखोगी कोफु कायगा तुम्बाले पाइलो सम समना लेजर तब लेबा अमसी नसी सही हुंफु मई मंगा था मकोइगा तिनरुबा मकोइगा पुल्लुबा मकोइगा लेमिनरुबा से कोई कई ओले हाइबा से कोई नसी मिरोल से कोई हंगबगी मतम ओले सही कुमजा लिसिंग अमगा समापन निफुगमापन के सेप्टेम्बर के तांग कुनगमा थोइदा मणिपुर बु इंडियन यूनियन दा नमदुना पुनसिनबा मर्जर एग्रीमेंट दा सोइ तहनखिबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi लालहलुप नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर न चथाकिबा बन्नसिना मौसागे पुनसिदा चावना कायबा पिखरे बन्नसिना मरम ओइदुना खैरामन कैथेल पौना कैथेल थंगाल कैथेल सिंगम फमसिंग दुकान थोंग हांगनखिदे पफम फमनखिदे अराप अमदि अनकपदा चतकदब गारी सिंग सनखिदे लंबीदा मी चतबिगे चांग नेमखि सरकार की लोसंग सिंग मी कानबिगे चांग नेमखि मै तंफम संग सिंग थोंग हांगनखिदे हराव कुमै सुंग पांगथोकनखिदे
मर्जर एग्रीमेंट की मायोग तलैबा थागी मनुंग सन्ना मणिपुर के स्टेट फ्लैग तंखाई चिंथदुना मणिपुर बु इंडिया दा नमदुना तिरनखिबा मर्जर एग्रीमेंट यानिंगदबा फोंदोक्तुना मणिपुर ना होम रूल डिमांड तौई प्री मर्जर की पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजन हल्लू हाइबा बैनर की मखादा वांखै थांगजम लेकाई वांखै लेहराव फम कोंगबलाइ सम लेकाई लंगथबाल कुंजा थौबाल कैथेल वांगजिंग कैथेल थमनापोपी कैथेल निंगथौकोंग कैथेल लमांगदोंग कैथेल कैनौ वाहेंग खुमन अमदी नबोल कैथेल मियाम वाकत मिफम मियाम की मिफम पांथोकी थावई बंदिला सिंखोनांग खोंग इम्प्रूवमेंट क्लब खुराई साजोर लेकाइदा प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस की मतंग मियाम की मिफम पांथोकी थौबाल कैथेल की ओइना थौबाल कैथेल अपुनब नुपी लुप अमदी वांगजिंग कैथेल की ओइना वांगजिंग कैथेल अपुनब नुपी लुप का खुसमनदुना थोरमसी पांथोकी कैंपेन असिदा CIRCA की वांगालोई निंगथौ सालान चाना करिगिदमक मणिपुरी सिंगना प्री मर्जर स्टेटस ता हंजनगदौरिबनो हाइबा मरिक चुमो वाफम थमकी मर्जर एग्रीमेंट मणिपुर मियाम ने यानिंगदे मणिपुर मरोमदोम लेप्सबंगमी हाइबा खुलाव कया सुलाउकी Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur ga loinana pangai de leba toan ba organization namasung maira paibi singa punna merger agreement singa samapan ni phugamapan gi mayokta yaning da gi kholaw lawkhre pangai ke thel da wakar bi pham ga loinana malem papal phiral tangkhai chingthaduna awaba amasung nuai taba phongdoki Lomi sinmi apun baluk na sinuna Impal East ki manung chanba pungdong bamdanga si lomi numit thorom pangthokre Thoromada Gaugi Hanadin Oramba, Naurim Iboton, Lomi Sinmi, Apun Balup ki President Mutum Suramani, Amadi Pungdong Bam Gram Pansat ki Pradhan Ibo Chobnis and Miu Singh Saryaki. Thoromada Lomi Sinmi, Apun Balup ki Makada Mai, Palaba Yelhonga, Dagi Labalam Dam Si, Po Makalkaya, Potoli Lomish in the Kudol Port Pidonika Kumda Uki. Now, Ibotona, Thoromgamari, Lena Pongo Kibada, Marasakana, who's a packable integrated farming system, C, Hana Lamyan, Mahizam Irab on Hodo Krabani, Mana Makata Araduna, Maning Tambaleba, Ama, or Elizaram Bamani Purbu, Kudum San Kibada, Yanakibo Wapam Singh, Barasakana, and Sip Hau Tabakona, Ontopoli. Masimatang, the International Court of Wakapagimatam Ore, Nasimirul, Tamlival election, the Equagi Paipo, Sing Masakan Bagim Hota, Miram, Wina Tapi, Tambiduna Lady Haki. Mutum Suramanina Hakibada, Maitegi Masingasi, Mapa. The general Ibamitop sing the norm Nomagimasing Hangalapana, minority or Payaba Gipum the lady. Here must the Tabak Toriba Mari Lenabus in the Youngson Begitangai for the Balay Hike. Maitena minus Salagasum missing Handarapa, Ato Bopuru Kang Singshina, missing Nomagi Masing Hankalapa, Ado Targati, Equina, Lariglaisho Havani, Equi Tang Havani, Equi Nomi Pagani Hadana, Tindabung Magi Madi Pangal Leroy, Mioi Sama Leba. Imung Aniga, Miwi Tara Katleva Ming Aniga, Namata Navahaba said, Yaro is a wapamni, Missing Yam the Badagi, Purban Sal Shembagi, Todo Tokibado, Madu Chapmanana, Equi Hujik, Mitopna, Mapan the Sanga, even Mitop Simshin, Yot Kading, I then later money. Tribal Singi Toanba administration Amathamu Haiba Davida, Surasanpur the Miam na Kongjang Lepalitan Sanctuary. Nasinupising na DC Surasanpur, Lunmin Tangi, Benglo Mamangda, Nupising na Kongjang Sanctionki. Ayuptiki Hona, Nuntil Pawa, Toanba administration Amathamu, Miway Mapan Hatkiba security sing Miam the Sino Hanalauki. Pulhomadwaida DC na Mahaki purchasing security escort Kalorina Banglo, the Torpada Nupising na Singtaki. Scott Zipsiama, Miam na Matak Macau on Tokuna Tugaiki. Tungda, Zayasik Lusing Masing Lakton Upissing Konjanga to Temzenki. The SIG official Amagi Gari Amasumiam na Singtoki, Adubu Nuntilda, Campus Manunga Amuk, Push Lagatamki. Serakshida Nasi, Principal Secretary M. Ais Khana, District Asigi DC Yamasung SP Unaduna, Hausit Wariba Pibam Yangshin Kre, Magna, Surasanpurgi ZSigi Lusing Basing Unaki, Official Asinalak Padanupi Singna, DC Residence Geta Tinki, Government na Tokiba Ministerial Inquiry Order Adusumunki, Food and Consumer Affairs ki Principal Secretary M. Ais Khan, Nasi Surasanpur the Laktuna, Ministerial Inquiry Tongana Bidamak Town Adugi Lady Pibam Yangshin Balakibani, Ayuk Puntra Maturum Tabada, DC Bangloda, Chak Sana, Navachan Padanupi Sing the Tinkibani. Amaromda like Hidrabami Mapangi Ku Pumbukta Potoga Konana Tamduna Miam Ikai Kumnaba Utkre Hyangtam Lamka area gi local leaders in Saba Pumbuk Ase ZSC Chairman M Mangjing Kupna Hangdoki like Hidrabi Imung Manung Amasung Miam na Lay Sukatuna Kai Kumnaba Utki
tungda nungtil JS na thoki bcherol amana government na ministerial inquiry tongna ba hona ba yaning de inquiry sina solution ama oi da maram na masi yabangam loi kanagumba mioi organization namatana inquiry asida statement piroi ministerial inquiry team na sport inquiry toba miyam na yaroi ayukta nupi singna DC residents mamang da wakat kongjang junction ki billahum repeal tau tongan ba administration pami central government na khudak tamateng pangbiu haiba slogan sing lauki more da su handak assembly na pass tokiba bill ahum gi mayokta miyam na wangang da khongsat ama satkre kuki women union and human rights nation gi khongsat asi galngam tongdagi ayuk pung 10 ri hawraga national highway da satuna ni yung bada sikim bank solution ki bill ahum du chingda aikoina pamde khudak ta handu aikoi political dialogue pami KNO amasung UPF ka sathariba political dialogue kumang sawsulu kuki state ama pami haiba placard sing paiki khongjang adu da saru yariba singna so sanpur da miyam sanction ki ba ihauda laikidra mi mapan gi mafam dei kai kumna su utki assembly na pass tawduna governor gi ayaba lawna ba pisan ki bill ahum handoktuna chief minister gi table da thamdri ba phawba wari sanaru hana kuki NP Manipur na chief minister da khangan khre kuki NP Manipur gi president thangkho se hawkip amasung general secretary khaimang chongloi na pisan ki ba cherol asina chief minister gi table da bill ahum madu thamlaga bill singa du gi matang da makhata na mamuta na khanana ba invitation toru maduna trabadi makhal matagi meeting yawbangam loi hauzik ore phibam se hena social latuna laksan bangam hokdo ba phibam ama laktringe da thubu matam da tangdulai ta ba phibam ama hanjin hanana ba khudong saba ama pibinana ba appeal tawri Laliba November Kuntrada Singmi Tamiya Punba Mi Pam Pamduna Apunba Sakam Sagana Bawarip Lomina Honargani Haina Irabot Celebration Committee Chairman and Mangina Pongokre Nasi Celebration Committee Sina Sinduna Salau Daliba Irabot Park the Pangtokiba Umputre Suba Manipur Kanmurumit Tormda Wapumasimana Pongokibani Thomasda CPI Betra Lusing Mamorangtam Ibohol Party Control Commission Gate Chairman B Sharma Party Police Ki in charge Atopam Lala Amasung All Manipur Nupi Marupki Petrol member Y Benesu Saruyaki L Sotin Kumar Langol Iboyay Mamasung Dr. M Narana Manipur Kanbunimit Kimatang na Wanganki M Mangi na makatara duna lamyan bahizam irabo na lingkal amma Communist Party na matam khuding magta Manipur kanar hona duna lagli isang masama pun diputaret kada November kontrada irabo na sinduna singmi tamiya pun mamipam kauduna apun basatam kanana warep lokhiba aduga chap manana sayasigi November kontrada warep lawna ba miyam da pausel pi ba hawrgani CPI na honariba asida atay political parties singna su sogotuna hawjuk lariba tangdu leita da biba masiya thubu matam duloshin na hona minasi haiki Nagayawna Manipur sayaroi, kuki yawna Manipur sabiyaroi, singtam ikoi ahum se pula kanda ikoi, apun ba Manipur oi bani, ngaram aduna, Manipur jarum laba singi praja puna ma, rajnitik gol puna makse kauraga, janaram laba chinnaram puna makse sintok na bagi. Irabo na kalamba Manipur se communist ikoi na amuk kanana bagi, September di Manipur saloi baga, naipak se kanana bagi, Manipur di khungang puna mata. Manipur ki Singa, Nagari area the Chatuna, Communist Party na Manipur Kanwagi wa Akadi wa Kumbase, Kamoi Sena, Manipur ki Singtam ki Praja Puna Mutahayagani. Lismo samapan ni phuga mapan ge September ki tang kun ga mathoida Manipur kalhona ba lamyan bahizam irabo na chilubagi matam dugi sakara phana honarak patgi lalhu ba oikhiba numit puning sing dunanga si joint committee for birthplace of Zonaneta Irabot na Sinduna, Bisum Tong and Amlekai the Lam to Sankre, Lamyan Irabot ki Pono Pam the Kin Mamaki Mitam Giakoi Bamasum Lamigina, yet sing Lekagi Mera Pabi, Club Amasung at a loops in a Saruyadon Sit Shanki. Torongo Marie Lenana, Committee Chairman Dr. M. Narana Pondo Kibada, Lamyan Irabot na Mirot Okibanimit Adu, Nasigi Mirol, and Ningsing the Bayadrabanimit Amaoina observed Tobani Haki. Maramaduna, Paramparada Sahi, Adagi Laiva Sing Sultam Yapumba Satam, Manipur Hydra Sanaliba in a Kangariba, Lamdam Masigi, territorial integrity, Mana Protectorame, Manipur Yapumba Satam Nami, Ikiaski Akanabatanga Kase, Masimiam, the Kangan Janinguna, Imaibil, Klapki, Punamak Hora Gangasi, Selvasi, Hojabane. National Highway Contractorate ki Barak Thong si Tha Phana Sapangamdre Haibasi Manipur Sarkarna Khangjin Nadababu Manipur Drivers Welfare Association na Nuai Taba Phongdorli National Highway Amada Laikadaba Magun Singh Ngak Thamba Phai Haina Khangalali Deputy Chief Minister su Oiba Home Minister na Highway Animal Get Masing Hantahale Niyom gi wang mada sel loba yawrabadi Pau Piru Hakibale Rabasu Nahuna na sel loba gi Tabak Chatharakle Asuguma si Tawdana na ba Mari Lenaba Singh da appeal Torkli
ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म दि सेटपा बेस दि थिएटर प्रोपोर्शनल खरना लंबी द खाम लगा सेल लौरिबा कांबु असिना करम कांबुनो हाइबदु मरी लेनब सिंह थिदोक पिउ गाड़ी खाम द्रिंगे द ट्रैफिक कांबुना गाड़ी द चोंखप के थबक तौबी बिगनु मिसि मिना थोकपा थोदोक लेखरबनी ड्राइवर सिंहबु लान वहननब होना बिगनु हाइरी पाउगी मरतन ब्रेक मतक लोबिनस ब्रेक के मतक नमकना तराम न उक्सरी इंग्लिश मणिपुरी अमदी मैतै मयेक त इबा लाइरिक अहुम अमदी इंग्लिश लोन द इबा जर्नल अमा ngarang मणिपुर प्रेस क्लब त फोंखरे Rinda Library and the Preservation Foundation Manipur publication tawduna phongkiba lairik sing adudi Damodar Laisramgi The Rhythms of Life Tiam Dhaneswari Devagi Numitsi Aigini Devananda Ningthauzamgi Footprint of Pioneer Scientists Professor Elangum Dinamanigi Haiwadan Kuraizam Kiranmala Devagi Athoibini Nangdi amadi Dr. Morang Temprio Bartagi Pen amadi Journal aduna Rajan Kumukchamne edit tawba The Muse Hariba Singsini. Larik Pom ki Tromada Minister A.K. Mirabai, Amzugi President Wankemsa Siamzai, Amadi AIR Dribgor Retail Station Director Sagul Sam Indra Kumar Namaru Musing when Seryaki. Tromada Minister Mirabaina, Lamdam Siki Saitagi Mamal Yamba Pukai Langay Singasi, Manghanda Tambatai Haki. हल्लवा लब्दम मम होइबनी अदुना अखोई तोंगान का मकुन मसक मतौ से अखोई तोंगान तोंगान का फॉर्मेटदा फोरमदा पु अखोई पुथोए हरगा लैरिबा मसक सिंजु थोंना बपनबदा से हेना मणिपुरी असिगुलबा पुकै लंगेदा अखोई थनबगी मसाक अमा बिबिबसे याम नुमाय Alzheimer Month ngasi Palace Compound leiba lamyan masanglen na pangthokre. Trained Nurses Association of India, Manipur State Branch, Zanims Nurses Association, National Alliance for Elders People, Livelihood Research Advocacy and the Chronic Diseases of India, Amadi ARDSI, Manipur Chapter Nasinduna Pangtokiba Thormaduda, Manipur State Social Welfare Board ki Chairperson Oramba R.K. Noyon Sana, Ayush Department ki Additional Director Dr. R.K. Tilotama yauna tongan tongan miyo kyana saruyaki mairo kyana saruyaduna lamyan masalyan digi khongchat amasu pangthoki scientific chief patron Dr. K. Shanti Balana sahi yam laba matamda naganba thuna kauba amadi wakhal mangman sing leina asdagi ngak thoknanaba akhang ahi singa tanagadabani haiki Manga Suba Autonomous District Council Sandil gi Vice Chairman oina Congress ki member oina Ait Komla Thabi DC Sida Karaklaba T.S. Zoe Lamkang Mukhankre. Sangak Pam Daliba ADC Guest House the Pangtokiba Mikhala Duda Zoe Lamkang Khakdana nomination fine Torpadi Mahak Mukhan Kibani. Vice Chairman when a Kalaba Zoe Lamkang na Sakwatangi Tabak Packet Padamiam Yapam Gimatum in the members Singapore Tabak Tominagani Haki. I tend to talk to the Pomroy Nakoi Tromboy got Punna Paminagani, Hivesi, I had a Aigi Namda Lady Basotori Mamma Amalay. Aigi Praya, Aina Kara Iva Praya, Ai Komla Tabi, Quick Namayam going to Abina, Aigi boss, Aigi chairman Gatanaraga, Aigi members in Gatanaraga, Tobayava, our Pakadima, I am the Aigi level that I told again. Amoromda Autonomous District Council Asige Chairman Oina Kankra Lukoza Izona, ADC Sandil known as Semada Kanagumio in Atrakalam Amati Mayuk Talite, Council Sna, Peace Harmony, Amadi Developmenta, Ahan Baming Tamduna Tabak Packet Kani Haki. Hoi Maraksida District of Punbagi Ramayana Development Amasung Peace and Harmony Paihatsara Haina Tanaraga Dagap to Vidoni Si Mayam Si Hoi District of Punbagi Mipung Kuding Magnasu Government Guineom Imatumina Toki Bako Singsi Loina understand the cooperation is here Hajani Thasagi Taratarukta IMC na street vendor Pamba Yaroi Haina Tokiba order street vendors singing around Pumkiba Mipum Amanakana Yaning the Fondokre. Temporary market the Pumkiba Mipum Masida Roadside Vendor Welfare Association, Minority Muslim Vendors Union, Shuttle Trap Women Vendor Union, Salai Tarit Apunba Nupi Samaj Loop, Kuraman Bazar Women Street Vendor Union, Kuraman Lambi Matai Pot Pumpi Loop, Amasung Imapa Tobi Street Vendor Union Gilusing Masing Saruyaki, Street Vendor Protection of Livelihood and the Regulation of Street Vending Act 2014 Chanaba Hore Haina, Maud Department of Hondopale Kibagaloina, Supreme Court K Contempt Petition Case Amagi Makada Street Vendor Singh, Yaipanabagi Tabak Pakatuna Sanctuary Tabak Singh, Nateraga, Tokiba Order, Street Vendors Singi Loops in the Tarina Lobe Day, Amarom the Katel Ongi Makarana Katelga Kor with the Street Vendors Singh
फमजन बदगी पोट सित्रे कैथेल सिमुत की याव की बलेरी है मीडिया द फोंदो की वाफम लाइबक थीबनी स्ट्रीट वेंडर्स सिंगना पोट योन बदगी कैथेल पोट सित्रे स्ट्रीट वेंडर्स सिंग पोट योन यारोय हाइबसी कैथेल होमगी इमा खरा खना मसा मसादंगी खंदुना कैथेल द नोमगी तरा सरा तांदुना मसा मसु थाकलिबा स्ट्रीट वेंडर्स सिंग बु हिंगनु हाइब चप मानै कैथेल होमगी इमा खरना कैथेल होमगी मनुंग द लाइसेंस सुंग पाई पाई देब सिंग फमलिब सिंग अदुसु स्ट्रीट वेंडर्स सिंग मखोइना सुनी यानकतुना अतै फिरल कया योनखलकपदगी इमा कैथेल की सक्तम काहलक सिंग बुदी थिंगबंगमद्रगा स्ट्रीट वेंडर्स सिंग द ताइनबदी करम सरकार पीबा ऑथोरिटी की दायित्व हंगी कैथेल द लाइसेंस पाबी इमा खरना ngahak की वखल तौनिंग तौनिंग बतौ यारोय कोरामन कैथेल असगी मपु मणिपुर मियाम गिनी मणिपुर सरकार सोथुब मतम द पाखतम थोक पथबक सिंग पाखतुना स्ट्रीट वेंडर्स सिंग हिंगबगी हकमत कनु हारी एमटुक अमसुंग एमजीओ के जोन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की ngरang phom की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेफम अमना थबक लेपगी स्ट्राइक संसिननबगी मतम लाउथोकना बोरे ब्लॉकरे खोंजंग असगी दबक जेएससी की थोमी सिंगना डिपार्टमेंट सिंग द चतुना हजु फावबद स्टेट असगी एम्प्लॉई पेंशनर अमसुंग वर्कर सिंग दनतना स्टेट असगी समिलोंग द मांग दोरिबा कया की मतंग न वाक खननेनबगी खोंजंग जु चंगसिलगनी अमरोम द जेएससी प्रेसिडेंट ओरिबा डॉक्टर एम राजेंद्रना प्रेसिडेंट की फमदगी तोकनबा वारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मिफम ने याखरे जेएससी ना ऑल इंडिया State Government Employees Federation da affiliation toromba dusu toknaba lawkiba warep adusu Executive Council na yakhre hari wangkai kendra ki oina PDS ki पोलम खरा नतना सिनी अमसोंग केरोसिन मियाम द फंगनरे हाइना 15 वांखै केंद्र डेवलपमेंट फोरम न फोंदोगली मंत्रीपुर की द पांगथोकी बपाव की मिफम मद फोरम गिलुसिंग बसिंगना ILP की इहौना सेंग फंगदबगी अवाब अमसोंग ममल यामना वांगबगी खुदोंग सादबा मायुक दरगे केंद्र सिगे अगस्त था की कोता लौखिबगी खुदम फंगले फोंदोगनकी फोरम की एडवाइजर ओक्रम हेनरीना मियाम की हक अमसोंग फपम थोकपसिंगदा पॉलिटिक्स सानरीबा से खुदक लेपु अगस्त अमसोंग सितंबर था की लौखिब चेंग की कोता कदाइद सीजन खरे हाइबा खंगंद्रबदी मियामनो खोंजंग चंगसिलगनी हाकी हजिक थाने की चेंज चिंथोखरे हजिक अगस्त था चेंज चिंथोखरे सितंबर चेंजु चिंथोखरे अदु हजिक सितंबर की पीरी ने हाइजे कोइने चिन्नाउ सिन हांगु मतम अगस्त की चेंज सिना मु कराइदा एडजस्ट तौबिदोइनो नत्रगना अमु पी हिदौरिब्रा हाइबसे मसिगी क्लैरिफिकेशन नम पामजरी हाइता अखोइगी प्रजा की अवाब से येंगगनी को अखोइन हाइजरी अना अखोइन हाइरक नचदी अखोइ प्रजा की मिहु छिनजरगा अखोइन सुम मसिगी प्रजा की मतेंग पांगो ओइना अखोइन कितन हंजजबनी हाइता अदुना चिन्नाव सिंग सु मतेंग कितन पांगबियु से अखोइ केंद्र से अमि ममाय पांगनबा अखोइ प्रजा में सुमि पांग कितन मतेंग पांगबियु हाइजरी इंडिया दा रिन्यूएबल एनर्जी की थाक हेंगन हनना पाकेटपा हौख्रबा सूर्य मित्र मणिपुर दसु थोरांग सि लखोटप ओइना मियोय कुंथ्रादा वखल लौसिंग पिननबा थामंगा सुमना सथगदबा कोर्स अमा नसदिग अकाम पातलेबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा होख्रे मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मनिरेदा अमदि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न सिंदुना पांगतोकिबा कोर्स हौदोपगी थोरमदा मनिरेदा के डायरेक्टर एल मंगलेम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर केएस राजन इंस्टीट्यूट के जॉइंट डायरेक्टर ते गुनेंद्र मरुइबा मियोय सिंह ओइना सरुक याकी मनिरेदा के डायरेक्टर एल मंगलेम ना लिसिंगनी कुनगनी थोइ फावबदा भारत रिन्यूएबल एनर्जी की मतेंगना मेगावाट लाख अमा पुथोकना बपांदम थमली हाकी सूर्यमित्राई से सोलर की अमदी रिन्यूएबल एनर्जी की इक्विपमेंट सिंह अखोई मसिगु सेम साबा मसिगु मेंटेनेंस तोबा मदी मसीगी मोर स्किल से लेहल मतुंगदा आइदर मखोई सेल्फ एम्प्लॉय तौजबा नत्रगना अतोपा ऑलरेडी एस्टाब्लिश तौरबा कंपनी सिंगदा मखोई एम्प्लॉयमेंट फंगनबदंगता अदुबगी वखलोन दा कोना ngasi ट्रेनिंग पैकेज नुमिन मंगानी सथगदबा फोटो आर्ट एग्जिबिशन अमा ngरang खुराई लारी इंगम लेकाय लेबा सोल्ट स्टूडियो दा हौदोखरे आर्ट फाउंडेशन ट्रस्ट न सिंदुना हौदोकिबा एग्जिबिशन अदुदा सकनायर फिल्म मेकर डॉक्टर मखोमनी मोंगसाबा जैन मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल के डायरेक्टर एल उपेंद्र सिंह अमसुंग साहित्य अकादमी अवार्ड रघुल सांग थेमना मरुब म्यूजिक ओने सरुक याखी थोरंग मरी लेना एल उपेंद्र ना हाइकिबदा मणिपुर के नहा ओरिबा फोटोग्राफर मयाम पुनसिलगा ट्रस्ट अम सेमलगा फोटो एग्जिबिशन अम सिन बायबस यामना चौथोक चनिंगाइनी मतममदा फोटो कापाइब मियोय मसिंग यामलमद्रबसु हौजती मरांग कायना लेरे इंडिया या तोप मफम सिंग लेरिबा आर्ट किलमदा फोटो कापलिब म्यूजिक सिंग सांगदमनबदा थोइना ताद्रे हाइकी आर्ट फाउंडेशन ट्रस्ट के मेंबर्स सिंग नंबर फोटो सिंग मियाम द उची
Mandalay yauna Myanmar da khundari ba maitai singi chahi kaya gi mamang dagi mangduna lakpa Manipur gi nupi singi hai thoi sing thongba uning bagi manglan mangphauna hanana ba masigi matangda Manipur gi nupi football team Mandalay da Myanmar gi team ga football exhibition match ama sanana bagi ayaba Union Sports Minister Sabananda Sonowal na pirak lai hari opamasi thas ki tang tara ka tarukta mioi marina saba Indo Myanmar Fraternal Alliance ki miut chinda pirakibani Alliance osigi patron members oiba ex MLATS bisol na phongdo ki bata India gi mahut chinduna sanaga dori team madu Manipur gi nupi khaktana saba team oigani masina India ga Myanmar ga lainari ba mari hena naksina han badana tana choina ta kharba maitai singi marak toina unaba masung pau photo phojin tawada hena mateng ohalagani Alliance asina mamang thona kibada Union Ministry dagi ayaba pirakrabasu state government na packet pam thopa thabak matam sana packet hogdabadagi football match sanaba phangkidabani handakti Union Minister na su hakchina lobana amadi mak masasu football exhibition adu yengba satpada yaugani habagi thazaba pirakpana soidana maki shandaragani habagi thazaba laire haki Myanmar ga lainari ba mari akogi sagat ningba amuti akogi Manipur ga hena phahaningba mari sembo oina exhibition me sama oina akogi Manipur dagi player me amsi pure har kanda India gi akogi All India Football Federation su ayaba pikraba matung ina akogi makogi through da tawgani haba si mahangna akogi akoida thambire sigi damakta jo akoina su mahabu thagat charami do lona akogi Manipur gi nupi football sanaroi sing seista akoina piningba message si makogi damakta akogi hawalagliba akogi naharon sing sina su honari aduga afaba hena player puthukpa mafam oiriba akogi Manipur haibasi akoina hena afaba puthokpa ngamgani haibagi thajaba birambaga lonena mahagna su akoida hena akogi lariba infrastructure sing lariba village level da akogi lariba tongan ba block level da sembigani haibagi tongan ba pirapasu lay Manipur gi sanaru singi haithoi sing thoiba Union Ministry na khangduna block amadi village level da sports infrastructure sangwat nanaba taksin khibada su ayaba pirakre Impalis ki oina thongju kendra gi manung sanba kampata multi sports complex ama sangwat lagani madugi damakta mafam yengsinba amadi sem sab gi thabak pakat ba hore makai sigi masing yamlaba sanaru singi tungi laibak lep kadaba project asi pakat na bahona bada ai gi mi gi yengdana miyam na thabak to onthok na bahona bada mateng pangbiu maram sadana ayat apan piwa tobiganu hain apel su tawke Imphal East ki manungda akoina kampata chajaji haji haiba matamda kariguma pirakpa matamda saba horokpa matamda koilamda masigi leriba isini naw aduga any kind of the kogi leriba amagi thinadana leriba angang jingjigi damakta kogi magi future akogi magi damakta pamjaba adugi matik pamjana sanajariba angang jingjigi yengaga ayetpa apanba pibidana akogi tongan ma suggestion piningba natragana akogi kanagumba na hiding ba karigumba lairaga su punna tanaminera kanda khabarte he hapsan ba nadragana amade he isan badu tawidana ba aina koi thongju kendragi praja singda ai haijari na Myanmar gi mandre de leiba maitai singna Manipur ga mari leinaba lairi kaya mateng pibirakna balamdam sigi miyam gi pungning chingsilakdi Lesingani taragani thogi July ki tang kun ga mathoida Mandalay gi Aung Mai Tha San township ta maitai gi library ama hangdoki library asida tongan mamioi kyana leptana lairi kaya mateng pangnaragli library asida lairi khatana tana maitai gi culture ga mari lena bapolam kaya su liduna thamli The Great India Blood Pressure Campaign ki sarukam oina Manipur da su Zanims ta campaign ase hodokhe Cardiological Society of India gi miyeng makhada Zanims amadi Manipur Heart Care Society ani na punna sinduna pangthokpa campaign hodokpa ki thoromaduda Heart Care Society ki Secretary Dr. T.S. Rajendra Zanims ki Director Dr. Deven Laishram yauna Dr. amadi nurse kya na saruyaki Director Dr. Deven hakibada BP wang masina tongan malina makhal kaya pona na bagi machak oi BP hantana na upai di thum yamna sa Bamadi Haksang Sazel Tobasi Yamna Tangai Fadi Haki September ki tang kuma tuyase prithvi ki hoina world ki hoina koi Bharat ki mafum sinba thungna blood pressure kon ba si wangi hai bu khangna ba jab khangna ba nimit ama hoina masi esi arat kon ni pudima BPC ole haraga masina wangi hai bu koi de kon thungjaban nimit Dr. T.S. Rajendrana BP Wang mana haksang da kari amang bo hen bage madi matau karamna BP Wang haloi dagi haibadu miyam da paksana khangana na bage benasi pangthokpani haiki
चाब तक थूम का हेन चादब वही हम चाब अगे थाव थूम मरी महौ खब पोसिंग चादब फिजिकल एक्सरसाइज नोंद पुंखाई एक्सरसाइज तौब बीपी मरी लेना लेना से गाथों पागे कहीं लेना खबर चाना मरी लेना डॉक्टर लेगा यंगा फजर लेना खर मकई सिगन नागन खर Waithaupat Lease Farmers Organization gi ngarang pangthokki bai mifam amana sahi kungi mamangdagi Waithaupat sarkar gi makhada lease farm tawduna hingliba ngami sing sarkar ga lising ani tarukta yana ki wafam sing thabak tonthok pinana ba minister gi puning sing sinkhre Waithaupat phase 1 2 3 gi lease farmers singna farm toriba mafam singda masa masana phumdi sengki bagi phangpham tokpa sanpham mari lena department singna pitok piu hari akobagi phibam kanana bagi damak mehorol dagi leraba pat ki akobagi sing dagi lebak lokthok pa yaroi part asida matam gi saktari sa usek sing hat pa masung phaba kutak ta thingle hari yaro Bomdiar Impal West village number 88 amadi 79 da 11.35 park sauba ekar park sauba lamasibu lopham dagi inkhol onthok tuna railway project ki rail lambi semada compensation hena lokthokna rabhonari haibasi laibak thibani haina LYS Cement and Steel Agency gi managing partner Laisram Ratan Kumana phongdokre Bomdiar dangarang pangthoki ba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna lopham asi lisingani taret tagi industrial land ama oina ba mari lena ba SDO DC na singmada si thaduna laki loina lopham asi ko bedalai ba pata pai ba mioi sani gi mathak amadi laikai khungang mari mangarom gi club sing lopham asi ko bedalai ba kendra humgi MLA singnasu ayaba piduna lisingani 13 gi January 18 Manipur government ki Under Secretary Revenue na Industrial Land on bada ayaba pikhrabani LYS Group na mafam asida mineral water plastic industry amadi storage tank sananabagi thabak pakat pa horom laga railway gi lambi sembada sokpadagi makhata na sathabangam dana thawai wana leiribani masda lopam asibu paisa gi damak khallaga khudakta inkhol ontopagi wafam leite kana gumusingna lopam asigi matangda akupa wafam sing khangning labadi mari lena base sang sing agency asidagi yengba yagani haiki Khagempali ngana pitong dagi Khagempali Ideal Club na koliba mafam singda mayai kaba chinjak sing yon ba madi saba matam chupi ko na thingle hari awulali bana harul singi khanbi duna mayai kaba chinjak ki mayok ta sangsiliba khongjang asda miyam na sawat piu so hari ire pak sakora mohona bada ire pak singi loop Ichelna nagamapal soram lekaina women wing kusam naraga soram lerak amadi punsi kaithel dalam tu sengdok pagalona na punsi kaithel soram lekai amadi konsam kolup tamayai kabani sa yolib sing phagatuna soram lerak lamlong hum phamada mai thadur mahan kre mafam siya ko beda mayai kabani sa yondana ba poster campaign pang thokre uran chinthi tobu singi pau pi bedam na pi gini hari Brilliant Club Naurem Thong amasung Lux Pioneer Committee Naurem Thong Khulem Lekai handak sahigi board council amadi CBS sinaloba class 10 amasung 12 ki exam da mark yamna phangma amasung first division da pass toba miyo singda manapi duna puning thawat kre Brilliant Club ki community hall na pang thoki bothrom masida IMC ward number 27 ki councillor Suraisam Memsna national award di thoda ibo pisang ward number 27 ki member Arubam Kamal Susaruyaki punna mahiroi kun gatareta education Inspiration Award Cushion Naki Mirai Biri Hana Mington Ba music video album among us Tawiban Kendrick Emily Uramba Kumuksam Zerkishana Tangal Ketil the Labor Hotel Yaipavagi Auditorium the release Dokre album Sigi music direction Rahul Bluni Sesha Persona Ranbir Tona album Sibu Potok Libana Snolata Amadi Ipini Nehru Yuba Kendra Bisnupur na Sinduna Numitaraga Mangani Satarakiba Nahasungi leadership training asi Bisnupur Solution Kre training asida district asigi Tongan club organization singi muching saruyaki Thodam Ibohol Memorial Trust na Sinduna Tarulag Suba Thodam Ibohol Memorial Merit Award yantopagi thorom tobul da pang thokre thorom asida BJP Manipur Pradesh ki president T Sauba trust ki president Yanglem Thoiba saruyaki T Saubana Manipur gi sakhot khongthang ningthijana Congress sakana paket pagi mahutta thika tawduna leiri hana maral siki so sampurda hojik ILP ga mari lena thoklibi irang asi sakarasna Lengak haitabadagini sakar asidagi asa tawningai amata leitre haiki Irabo na mirot oina Burma gi communist lalhobu singi mateng lawluna bagi damak khongsan nanaba wasak na kiba maphamni haina lawnari ba kaibida leiba mana singda yungliba ningsing yumbida lamyan ba Irabot ningsing observation committee na
PPCM gi manung da thabak tominariba toan toan bulup sing yauna haikaleka tamkhre laikidaba lamyan ba irabot ki khulai paibal al hauda thawai thakraba red guard army amadi manipur communist party gi yaul lanmi sing mafamda minute ani 2 minute leptuna awaba su phongdoki poiro khongjildagi kambam ibemhal misiga mari lenana phagat kiba mioi mari session judge imphal isna bel pikre bakoi mari ngasi bel pik gadawre tabadagi poiro khongjildagi mioi kaya laktuna court ta thomjinduna irang haukre misi asiga mari lenana sem kiba JC women wing gi vice president konthojam ombi sanayaina case asiga mari lenana high court ta wakat lagani haiki andro PSK ayo sarhera mani na report se praja chame par bababuda mahangna sugeng bidana mangna praja gi mu ihong se karimata khangdana mihat mari mihat ba ani se mana bail out tokre masigi matangda ai khoina ngasi ihong se hongjo mani adu ai khoina masigi matang case se gi matangda ai khoina high court appeal togani poiro khongjildagi ibemal misiga mari lenina sem khiba jeshna hayang ayuk pung manga dagi numidang waram pung manga phawba andro kendra da public ban kaukre misi asiga mari lenana phagat kiba mioi mari thado khibagi mayokta khongjang asi sanction mani hairi Kuripan Super Sector Assam Rifles ki kunithoi Super Assam Rifles na wabagai tera pisak area dagi UNLIP kadar ama ngarang phare hari Assam Rifles ki PRO gi charula mana phagalba mioi asigi maming Salam Borazau saini punithoi apokpa angol jamba na pupa tera mayai lekai dagi ni hari amaromda tratruk Super Assam Rifles na sangsad check getta yu liter kunthra manga ga konani mioi ani phare hari hauzik makata na sanabagi pawlo bisi Ngasigi sanabagi pauda Commonwealth Karate Federation amadi World Karate Federation gi miyeng makada Karate Association of India na sinduna New Delhi gi Talkatora Indoor Stadium da thasigi tang tara ga nipan dagi satar kiba nipan suba Commonwealth Karate Championship ta India gi mahut sinduna saru yaruba Manipur Amateur Karate do Association gi sanroi and Daina Sanu amadi A Johnson ngasi airport Uripo Kusnam Lekai Development Committee amadi Uripo Kusnam Lekai Women Welfare Association gi news in harau taram okre tungda Uripo Kusnam Lekai Development Committee amadi Uripo Kusnam Lekai Women Welfare Association Sindra and Daina Sanu opgi throm bangtoki Thomasda Ward number 6 ki councillor PS Pranesor Uripo Kusnam Lekai Development Committee President KS Mega amadi Ward number 6 ki member TS Indrajisu Saruyaki Nungsing Biyai Championship asida and Daina Sanu na kilogram kuntramanga gi girls individual committee da silver amadi A Johnson na kilogram humpuga humdoi makagi cadet boys individual committee da bronze medal amadi atopa sanroi PS Nelson na kilogram kunthra ga mari boys individual da committee da silver lawrakibani ya school kankut na simna ya school singa khamda kai gi Sri Gopal Dev mandap ta kankut taraga mathuna saru yaduna sathariba tramatu suba players trophy open category league kam knock out kang tournament hokre ngi sanakiba match ta lak kankut thamai bana singjawai kankut pu panjil tramatu mapanda kaptur maiti ba pikre Onam Kendra Kankut na Thongzu Kendra Kankut Team B Bumaiti ba Piduna third Kozam Yaimusing Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Kang Tournament ki semi final changba han team makre IWKK Ucheko Laikon Sinduna Ucheko Laikon community hall da Kankut Taraga Marina Saru Yaduna Sathariba third Kozam Yaimusing Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Kang Tournament ki yase sanaki ba han wa quarter final match da Onam Kendra Kankut na Thongzu Kendra Kankut pu Kankut asigi tim B bu panjil taraga ni pan tara tareta maiti ba piduna semi final changkibani hayang anis ba quarter final match ta Nabol Kendra Kankut amadi Kasamthong Kendra Kankut chanagani Manipur Mountaineering and Trekking Association gi kuntramanga suba foundation de thorom nga se minuthong manak talaiba MMTA yaifa sangleda pangthokre Thomasda Hana Industry ki Director Oramba Dhiraj Jimnam Hana MMTA ki President Oramba Yambem Laba MMTA ki President Dr. L. Surjit Amadi Association ki Founder President R.K. Ranendra Jisu Saruyaki Thomas Gamari Lenina MMTA na Sinduna Lamdan Dalaiba Manipur Mountaineering Institute Tapangto Kiba Humudramari Suba Adventure Course da Saruyaki ba trainer Tarahumdoina Lamdan dagi MMTA Office Pauba kilometer ni Purom Khonga laktuna program asida Saruyaki Tungda Mamang Thagi August Kuntra dagi September Manga Pauba Pangto Kiba Nipum da Suba Sports Climbing Course da Saruyakiba Northeast Zone Sports Climbing the Saruyakiba State Asi Climbers Sing Amadi Tramanga Suba Manipur State Level Sports Climbing Competition da Makok Mathang Tarbas Sing da Thormapu Sing na Certificate Sing Kushin Naki
All Manipur Football Association Sinduna, Ifalgi Polo Ground, Zatariba, Tarasuba Manipur State League, the Sarugariba Young Physical Union, the Lambu Makongi Sandarushina, Litkadaba Practice Sart, Hana Union Sigi member Uramba, Namirakam Tomana sponsor Tauduna, Young Physical Union team manager, M. Subasandra, Amadi Hana Union Sigi Secretary Uramba, P. Sursanda Kushinakre. Foundation for Living, Kiamgai Mamalikai Sinduna, Kiamgai Mamalikai football ground, Team Tramatwin Saru Yaduna, second state level, Zaneta Hizam Mirabo Sing Tabum, 7-a-side open football tournament, King Sanakiba matchta, LK Susi Lantabal Kopumna, Rifa, Tobal, Shang Tembu goal, Taret Om the Mighty Bikre, Haying DFC, Kiamgai Amadi 7 boys, Sazing, Maiden Kongas Hanagani. District Football Association Bisnupur Sinduna, Bisnupur Mini Stadium, the Satariba second Ice Bishop Memorial First Division Football League King is Sanaki Matsta, CYC Chini Kolna, YSC Bisnupur Bogol Mari and the Mighty Pikre. Association Sinduna Satariba, Mangasuba de Mazubi, Kabi Memorial Super Division Football League Sanaki Vidana, Class Sakanona, GDC, Tinungai Bugol, Home Amada Mighty Piki. NYC na Tranitoi Suba N. Harisaron Memorial Sub-Junior Boys Football Tournament ki mapu oikre. O Ziribam Sports Association Sinduna, Ziribam Government Higher Secondary Playground sa Tarakiba, Tranitoi Suba N. Harisaron Memorial Sub-Junior Boys Football Tournament nga solution kre. Losan bagi Tromda Ziribam Government Higher Secondary School ki Principal Sej Direndra, O Ziribam Sports Association ki President M. Brazakanta, Madi Donor N. Shanti Susaruyaki. Tournament siging si Sanaki Baruba Matsta, NYC Namdai Longna, LFC Lungri Zang Bugol Amasuno to Mighty Bapiduna, Tournament Sigimapu Wakibani. 2000 Young Physical Union, the Lambung Makongi Football, Amadi Cricket Channel, Amawiram Bangangum Sar Kumar, September Taragani Palgi, Mapal Kangjibungda, State League Young Physical Union Amasung FC Zalin, Anigi, Sanakiba Football Match, Young Lingeda, Ikankangudana, Hadatek Toratura Lake Harry, Mahana Lake Tabata Club, Executive Member Amadi Sanrush, a minute, and 2 minutes left on Awaba Pondokre. Maki Punsigi, Aruba Miko Pawa, State League Camp Toriba Sanrush and Bushanaduna Laki, Mahana Lake Tabata Imungun Horiba, Awabda Club Asina. Saruyari Hari. District Football Association Tobal Sinduna, Sarang Part Playground, the team Taraga Mangana Group and Itona Kaidokuna, Yasidagi, second division football tournament Hokre, Yasihobunumiki Sanaki Bahana Matsta, Susal Langatilna, TLYC team a Hydropogol Mangasunoda Amadi, and the Supermatch Sanaki Badana, LPYC Lerang Tilna, WYFC Wangzing Bugol, and the Amadamati Piki. Hobzik Nasinomi Okiba in Sagi Pau Pizari. ICAR Lampel Pataki Pangba Paugi Matungana, Asi Quadi Saki versus Celsius degree, Kungatret Oki. Quadi Ingmana Celsius degree, Tragamapan Dasmik Tarukni, Nuxete Obising Manilgazang, Ayukta Chada, Mariputaragani Toy, Nungtilda, Chada Putra Homdoi. Nongzugisang millimeter Kunim Homdoini. Howzik Loshalak Padamaru Bapau, Amokan Epizani. Manipur merger agreement ta Maharaja Bodha Chandrabu namduna swai tohan kibabu yaning da phongdok tuna sana konung yaw na mafam tara tarukta thorom pangthokre pungdong bamda lomigi numit palan thorom pangthokre amadi Surasanpur da yamlab nupi singa DC Banglo mamang da khongjang sanction kre DC ge escort gari ama thugai kre more da su wangang da yaning da khongchat chat kre Nasigidi, ISTV na pizza pa pao matang sa Los Angeles, may ang tabi di ba sa'yo?